салом бинандагони азиз, барномаи ахбори озодиро бо охирин таҳволоти Тоҷикистону ҷаҳонпай мегирем. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи барномаи имрӯз 23 апрел. ба қавли наздикони Асадулло Исмоилов, имом-хатиби масҷиди Яккчинори Душанбе, иқтибос аз шеъри Иқболи Лоҳурӣ боиси боздошта шудааст. бисёре аз сокинони Тоҷикистон бо ҳар роҳ восита талош мекунанд ба Русия сафар намоянд, чун мегӯянд тавони хӯрониндани оилаҳояшонро надоранд. чанд пули захира доштем, хурдем я сол дохил. Дигар қарз кардем. хонаҳоямонро вайрон накунед, тақозои сокинони маҳаллаи Ҳуснободи Душанбе аз мақомот. як шуиде чӣ дорам, нами рабо чӣ дорам охир. Дили ҷигар шахунем гуфта хесай дармида қаҷо фикр накарда аввал гирифтиш. кормандони амнияти Тоҷикистон имом-хатиби яке аз масҷидҳои кӯчаи Яккчинори шаҳри Душанбе молло Асадулло Исмоиловро боздошт карданд. наздиконаш мегӯянд Асадулло Исмоилов низ дар баробари дигар рӯҳониён дар маросими ҷанозаи домулло Ҳикматуллои Тоҷикободӣ ширкат доштааст ва 3 рӯзи пеш дастгир гардид. дар як ҳафтаи охир ин дуввумин рӯҳонӣ аст ки аз сӯи мақомот боздошт мегардад. ҳамкорам Абдулло Ашуров ба таҳқиқи ин мавзӯъ машғул буд ва тавре мебинед ҳоло бо мо дар студия қарор дорад. Салом Абдулло, хуб бигӯ ки рӯҳониён дар масҷидҳои Тоҷикистон аз сӯи мақомот интихоб ва таъин мешаванд, имтиҳон ҳам месупоранд. Пас сабаби боздошти ин рӯҳонӣ чист? шаҳло мақомот дар бораи боздошти Асадулло Исмоилов ҳанӯз шарҳе надоданд. наздикон сабаби боздошти ӯро намедонанд. Қадруддин Исмоилов, яке аз бародарони Исмоилов, гуфт танҳо ҳаминро медонад ки амният барои суҳбат бародарашро даъват кардааст. ӯ гуфт сабаби ба суҳбат даъват шудани ӯро ҳам намедонад, вале таъкид кард ки бародараш доим ба фоидаи давлату ҳукумат ва халқу ватан сухан мегуфт ва бо гурӯҳҳои навбаромадӣ ба гуфтаи ӯ салафӣ сахт муқовимат дошт. Исмоилов дар бораи бародараш зиёд суҳбат накард ва гуфт чуну чарои ба суҳбат даъват шудани бародарашро намедонад. аммо ҳамсуҳбатони огоҳи радиои Озодӣ бо ирсоли як порча навори суханронӣ ӯ гуфтанд эҳтимол ин суханронӣ дар ҷанозаи домло Ҳикматуллои Тоҷикободӣ барояш мушкил эҷод кардааст, вале ҳоло мақомот чизе дар ин бора нашр накарданд ва санҷиши мустақилонаи ин маълумот номумкин аст. ин чӣ суханронӣ будааст Абдулло? Чӣ гуфтааст ин рӯҳонӣ? дар як порча наворе ки аз маросими дафни Ҳикматуллои Тоҷикободӣ корбарон фиристоданд, ин рӯҳонӣ аз издиҳоми одамон ки ба якдигар фишор меоранд нороҳатӣ мекунад ва аз ҳозирон мехоҳад меъёри адабро риоя кунанду ин ду мисраи шеърро аз Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ қироат мекунад. дар ҳайратам аз мароми ин мардуми паст, ин тоифаи зиндакушу мурдапараст. Абдулло, ин рӯҳонӣ дар чӣ шароит боздошт шуд ва мақомот дар ин бора чӣ мегӯянд? шаҳло Саид Мукаррам Абдулқодирзода, раиси шӯрои уламои Тоҷикистон, рӯзи 23 апрел дар як суҳбати телефонӣ ба радиои Озодӣ хабари боздошти Исмоиловро тасдиқ ва рад накард ва аз ин бештар ҳам суҳбат накард. гуфта мешавад Асадулло Исмоиловро кормандони мақомот шаби 19 ба 20 апрел пас аз анҷоми намози таровеҳ аз масҷиди кӯчаи Яккчинори пойтахт дастгир карданд. пагоҳи он рӯз мақомот ба хонаи Асадулло Исмоилов воқеъ дар теппаи Самарқандӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ омада китобҳо ва адабиёти онҷо бударо тафтиш карда қисме аз онҳоро бо худ бурданд. Асадулло Исмоилови 42 сола оиладор ва соҳиби 6 фарзанд аст ва дар теппаи Самарқандӣ зиндагӣ мекунад. ӯ донишгоҳи исломии Тоҷикистонро хатм карда ва аз шогирдони Амонулло Неъматуллозода, собиқ муфтии Тоҷикистон будааст. Исмоилов нахуст дар яке аз масҷидҳои ноҳияи Рӯдакӣ ва баъдан имом-хатиби масҷиди кӯчаи Яккчинори шаҳри Душанбе таъин шудааст. боздошти Асадулло Исмоилов дар ҳолест ки рӯзи 22 апрел мақомот эълон карданд ки Абдулҳақ Обидов, сархатиби масҷиди ҷомеи ноҳияи Шоҳмансур ҳамроҳ 4 нафари дигар дастгир карданд. боздошти ӯ пас аз суханрониаш дар бораи пешвоҳои динӣ дар дафни домло Ҳикматуллои Тоҷикободӣ сурат гирифт. аммо мақомот гуфтанд ӯ ба пайравӣ аз ҷараёни мамнӯи салафия муттаҳам аст. сипос Абдулло барои суҳбати фарогир. бинандаи азиз, ёдатон бошад 2 ҳафта пеш як модари ҷавони тоҷик 3 фарзанди хурдсол ва фарзандони худашро дар Панҷакент ба шохҳои дарахт овехта кушту мардуми ин ноҳияро ваҳшатзада кард. радиои Озодӣ ин ҳафта дар барномаи Гапи Озод масъалаи худкушии модарон бо фарзандонашонро бо мутахассисону равоншиносон дар миён гузошт ва ҳоло пурчае аз онро бо ҳам мебинем.
چه حالت پیش میآید که مادر نه تنها از جان خود میگذرد بلکه کودکانش را همراه با خودش در آغوشش قربانی میکند؟ این نشان دهنده چی است؟ من نمیدونم، این سوال جواب ندارد. با آغوش گرفتن فرزندان از طرف این زن و خود را به دریا افکندن، این یک نشانه اگر بیماری روحی نداشته باشد یک نشانه بگیم که اعتراضی است. مردکای ما یاشای ما گنده، زنکای بی حرمت میکنند. بینندگان عزیز، یادآور میشوم که گپی آزاد روز شنبه یعنی فردا 24 اپریل ساعت 9 به وقت دوشنبه در وبسایت رادیو آزادی و در کانال Ozodivideo نشر می شود. بعضی از شرکت‌های هوایی روسی زیر فشار حکومت تاجیکستان نرخ بلیت پروازهای چارتری از این کشور را تا اندازه پایین بردند. احتمال می‌رود که اکنون شماره بیشتری مهاجران تاجیک امکان سفر به روسیه را پیدا می‌کنند. یک مسئله دیگری مهم هشدار مقامات روس درباره آن است که بعد 30 ایون به اخراج مهاجران غیرقانونی تاجیک شروع می‌کنند. بنابراین هر نفری که به روسیه می‌رود باید حجت‌هایش را قانونی کند. گزارش همکاران ما از نستعلیق وریمی در همین باره است. بسیاری از ساکنان تاجیکستان با هر راه و واسطه تلاش دارند به روسیه برای کار سفر کنند. برای خریداری کردن بلیط‌های گران برخی ها حتی قرض می‌گیرند. میگویند اگر وضعیت اندک دیگر به همین شکل ادامه کند آنها توان خورانیدن عائله‌های خود را نخواهند داشت. خام چند پول ذخیره داشتم و خوردم یه سال داخلی دیگه قرض کردیم. 6,000 سوم قرضدار شدیم. در یک خونه 6 عائله زندگی میکنیم. هممون روسیه هم بدیم. اوزی ویخده نیست که در همون خونه روزمانه ببریم اخی. من سال زندگی باید زوری گذشته. باید زوری. این روز هست پگا نیست. همین روز کار روز میخریم. پگا کنیم پگا نمیخریم. هفته گذشته وزارت کارهای داخلی روسیه از کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع از جمله تاجیکستان طلب کرد شهروندان خود را که در این کشور غیر قانونی به سر میبرند از روسیه بیرون کشند. به اطلاع این نهاد حدود 4/1 همه خارجی هایی که در روسیه غیر قانونی بود و باش دارند محض شهروندان تاجیکستانند. اما در تاجیکستان مقامات حیرانند که وزارت کارهای داخلی روسیه رقم 247,000 نفر را از کجا پیدا کردند. به گفته رحمان الماسف کارشناس در امور مهاجرت اگر شماره مهاجران کاری که غیر قانونی در روسیه به سر میبرند به این حد بزرگ می بود آنها نمی توانستند جای کار پیدا کنند. امکان ندارد که حالا در روسیه 247,000 شهروند تاجیکستان غیر قانونی قرار داشته باشند. این کاملا غیر امکان است. ثبت نام محل زیست کار کرده باشند. آنجا به سند ثبت اقامت به یگان کارگاه راه نمیدهند. کاردهنده هم به این هوسمند نیست چون که نمیخواهد برای یک کارگر غیر قانونی 800,000 روبل جریمه دهد مگر اینکه در جنگل ها کار کنند. با این وجود رحمان الماسف به این نظر است که تاجیکستان برای بازگردانی مهاجرانی که غیر قانونی در روسیه به سر میبرند ناوابسته به آنکه آنها چقدرند باید تلاش کنند. تحلیل نشان می‌دهد که روسیه به یک کشوری وابسته از مهاجران تبدیل یافته است چون که بدون مهاجران کاری پیش بردن نمی‌توانند. نظرسنجی که از سوی پژوهشگاه بانک ملی تاجیکستان سال 2019 انجام داده بود نشان داد که حدود 70% عائله ها در تاجیکستان از حساب پولهای انتقالی مهاجران کاری درآمد میگیرند. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. دادستانی پرونده مرگ مهرانشاه جمعیف افسر شعبه امور داخلی نویه 5 رو برای بررسی به دادگاه سپرده است. مهرانشاه 25 ساله روز 7 فوریه امسال در شعبه امور داخلی نویه 5 بر اثر ضربه تیر جان باخت. دادستانی در مرگ او نسیم امیرزاده دانشجوی سال 4 بخش غایبانه اکادمی وزارت کارهای داخلی را برای کشتار از بی‌احتیاطی عیبدار کرده است. این ماده به مهلت از 2 تا 5 سال زندان و محروم نمودن از اشغال منصب را پیش بینی می‌کند. مهرانشاه جمعیف به حیث ناظر منطقوی در نویه 5 خدمت میکرد.
ҳушдорҳои ба такрори мақомот дар мавриди вайрон кардани хонаҳо сокинони маҳаллаи ҳуснободро нигорон намудааст. Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба тахриби манзили маскунони ин маҳалла ки дар канори Душанбе ҷойгир аст шурӯъ карданд. Сокинон мегӯянд дар даст санадҳои расмиро доранд ва дар сурати вайрон кардани хонаҳояшон дигар ҷое барои рафтан намемонад. Алишер Зарифӣ ва Амриддин Олимов ба арзи ин мардум гӯш доданд. сокинони маҳаллаи ҳуснобод дар атрофи Душанбе мегӯянд пас аз 3 моҳи тахриби чанд манзил дар ин маҳалла мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дигарбора ба вайрон кардани манзилҳояшон шурӯъ карданд. ин биноро рӯзи 21 апрел кормандони мақомоти маҳалливу ҳифзи ҳуқуқ вайрон карданд ва ба чанде дигар ҳушдор доданд ки манзилҳояшон тахриб мешавад. Фарзона Бобоева ба сахтӣ тавонистааст аз тахриби манзилаш пешгирӣ кунад. мақсад ки айхонат буро аввал пешакӣ огоҳ додан ки буро айхонат мо ин хонаро чапа мекунем. гуфтум кадом сабаб чапа мекунем? охи гуфтан ки хона ҳуҷҷати қалбакӣ дора. гуфтум охи ҳуҷҷатош тайёра? гуфтум охи ҳуҷҷати қалбакӣ надора. мақсад шумо худтон дурӯғ мегӯед. чӣ ба дар вақташ гуфтум ҳуҷҷати қалбакӣ карда мефурӯше. имрӯз гуфтум фикр намекунӣ? охи ман 8 сол шуду хона рои аз симин блок мардак дар худи Москва кор мекунам ки ман хона кунам. 4 та фарзанди майда дорум. охи фикри ҳамин фарзандора намекунӣ? гуфт ки и гапи ту ба мо афсона. мақсад намондан ки ҳамин кӯдакон ман гирифтан ай дасташ. кӯдакон ман дидам 4 та кӯдаки майда дорам. задан ман ай дари хона дурум пандуфтан ман дромадан кӯдакон ман дидам. 2 та гаҳвора дорум дар хона. гаҳвора ман дидам ба буромадан ай хона берун кардум. гуфтум барои охи инсон мусулмон ҳасте дар ҳамин ҷад шумо мехе мекунед. ҳуснобод як маҳаллаи навбунёдест ки дар теппаҳои шимоли Душанбе қарор дорад. қаблан ин заминҳо тобеи ҷамоати чорякорони ноҳияи Рӯдакӣ буд ва 2 сол қабл қисми зиёди он ба ихтиёри ноҳияи синои шаҳри Душанбе гузашт. сокинонаш мегӯянд чанд сол боз дар ин маҳалла ба сар мебаранд вале аз оддитарин шароит бархурдор нестанд. ина каҷон охи ҳамиҷа мо айздуромада истодаем. мо иҷо айдили хунон хона накадаем. инам хеле папкакиё бо мора чӣ дакмин кадан замин додан мо харидаем. иҷо ма 4 гудак дорам мактаб хонан. шароит надорам. ма ҳамиҷа агар чӣ дошта бошим шароит дошта бошим ё мами дами торикӯҳ месам ова мехарам. ҳамаш қинай. ҷо айздуромада каҷон местем. сокинон гуфтанд дар даст ҳуҷҷатҳои расмӣ доранд. раиси ҷамоати чорякорон дар суҳбати бидуни сабт ба радиои Озодӣ гуфт бунёди манзилҳо аз сӯи сокинон дар ин минтақа худсарона сурат гирифтааст ва ғайриқонунӣ мебошад. ӯ шарҳи бештар надод. мақомоти ҳифзи ҳуқуқ моҳи январи имсол ҳам чанд хонаи навсохтро дар ин маҳалла вайрон карда буданд. он замон ҳамсуҳбатони мо дар мақомоти шаҳри Душанбе гуфта буданд ки мувофиқи тарҳи генералии пойтахт дар заминҳои маҳаллаи Ҳуснобод бояд арча ва дарахтони дигари ороишӣ шинонида шавад, чун барои бунёди хона мувофиқ нест. ба номи парваргор на раҳ дорем, на мактаб дорем, на одинам. ай нами 7 соледам ба давлени ба ҳамаи дар задем ба номи худо қасам. як шӯи чӣ дорам нами рабо чӣ дорам охи. дили ҷигар шахудем ки тахесай дармида қаҷо фикр накарда аввал гирифтиш. сокинон бо таваҷҷӯҳ ба он ки дар даст санад доранду бо заҳмату харҷи маблағҳои солҳо ҷамъ кардаашон хона сохтанд, аз мақомот талаб доранд ки ба тахриби манзилҳояшон хотима диҳанд. шикоятҳо аз вайрон намудани манзили сокинон дар гузашта низ борҳо садо додааст. Амриддин Олимов, Алишер Зарифӣ, радиои Озодӣ, Душанбе. برندگان عزیز در همین جا نشر نوبتی اخباری آزادی انجام می‌یابد. برای شما در 2 روز آینده صورت بفراغت می‌خواهم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.